Uvaženi gledalci, još jednom vam želim dobro jutro. Pratite jutarnji program radija televizije Nikšić. Slijedi rubrika Pregled štampe, a naša gošća ovog jutra je koleginica Sonja Vujedinović. Sonja, dobro jutro, želim dobrodošli. Dobro jutro i evo, srećni praznici svim Nikšićanima, svim građanima Crne Gore, a ipak moram da kažem posebno mojoj kući zaposlenima u radio televiziji Nikšić, a posebno ovima koji su i jutros na poslu. Da, upravo tako. Evo, Sonja, što se tiče naslova, to smo i prokomentarisali prije nego je emisija počela. Svuda problematika, pa i po pitanju nove godine. Evo, možemo krenuti od novina dan. Cijene će rasti u ovoj godini, nova godina, nova poskupljenja. Od 1. januara je veća cijena električne energije koja je skuplja za oko 2%, a uskoro će poskupiti i cigarete jer je vlada podigla akcize kao i komunalne usluge u nekoliko opština i advokatske usluge. Desetine hiljada građana i turista dočekalo novu godinu na trgovima. Najavljeni šou u Budvi prošao neslavno, spektakl u Sjenci palih dronova. Uprava policije je pohvalila s istorijskim rezultatima tokom 2025. godine. Za godinu uhapsili 150 lica sa potjernica. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ponovila najteži dio puta ka Evropskoj uniji tek predstoji. Filip Ivanović, potpredsjednik vlade, evropski put Crne Gore ne može biti doveden u pitanje. Predsjednik Upravnog suda Miodrag Pešić zbog ćutanja uprave dosudili 11,1 milion eura troškova. Šefica kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije, doktorica Mina Brajović, duvanska industrija ne čeka usvajanje zakona. Jelena Đaletić, državna tužiteljka, bez čvrste saradnje nema ni borbe protiv kriminala i korupcije. Ministarka saobraćaja Maja Vukićević, država ima kapacitet da upravlja aerodromima. To su neki od naslova što se nalaze ovog jutra na naslovnoj strani dnevnih novina Dan. U svemu, kako i pomenuh, puno problema. Stari problemi, ali nova godina. Stari problemi, nova godina. Vidi se da su praznici pa da nema ništa baš novo. To su uglavnom sumiranja iz prethodne godine. I neka očekivanja, eto to što se desilo u Budvi sa dronovima. Obišlo je, čini mi se, planetu, ali praznici uvijek su i rizik. A posebno ti spektakli. Naprosto podrazumijeva nova godina iskoračenja, podrazumijeva i prekoračenja i nekako suspendovanja nekih zakona i pravila. Tako da nije ništa to strašno se dogodilo. Sad će biti tu malo medijske pompe, istraživanja, čuda, ko kriv, ko prav. Dobro je da niko nije povrijeđen, da nije bilo žrtava niti, evo kao što rekao, povrijeđenih, a desilo se nešto strašnije u najuređenijoj zemlji svijeta. U Švajcarskoj, pa evo. I ono što nekako ovih dana od tog užasnog događaja razmišljam, slušajući izjave građana Švajcarske, Švajcaraca, upoređujem sa nekim našim dešavanjima. Koliko su ti ljudi smjerniji u izjavama, koliko takve neke tragedije dočekuju u tihovanju. Nema odmah optuživanja, nema rušenja, nema priče o ovom, onom, blokadama i slično. Jednostavno, razlike su ogromne u standardima, a razlike su izgleda i u mentalitetu. Naprosto, praznici su uvijek rizik. Tako da rizik kod nas se eto i ostvario, ali ništa strašno. Više me ovih dana nekako zatekla ta priča zašto dočeci na otvorenom s jedne strane, a sa druge strane, na primjer, zašto nema dočeka u Nikšiću. Znači, stvarno, kako naš narod kaže, ko će svijetu ugoditi. S jedne strane imate tolike pare se daju mega zvijezdama, regionalnim zvijezdama, a sa druge strane imate žal što tako nešto ne postoji u Nikšiću. S jedne strane, koliko se moglo izgraditi ovoga ili onoga od tog troška, a svi znamo da je to ipak najjeftinija zabava. Jeste. Sirotinjska zabava. Mladi ljudi mogu sa flašom piva i nešto malo goriva da provedu novu godinu. Tako da, toga što se tiče, niko sretan, niko zadovoljan. Nikome se neće ugoditi sigurno. A što se tiče same te situacije sa dronovima, mislim da se tu više medijski napumpava taj događaj. Pa hajde imamo o čemu da pričamo dok je vrijeme praznika, pa će biti manje ovih posebno političkih
informacija jer su političari vjerovatno otišli na neke od tih destinacija da proslave Novu godinu, eventualno da sačekaju i Božić, pošto se i Božić, doduše manje nego u prethodnom periodu, ne čeka kući kao što je to neko pravilo ili neki običaj, nego opet na nekim javnim mjestima i tako. Eto. To je sumiranje nekog mog odnosa prema praznicima. U svakom slučaju, u Nikšiću nije bilo nekih incidenata, pa ni u Crnoj Gori. Protekli su ti praznici novogodišnji lijepo. Čim je bilo mirno, a bilo je mirno, mora biti nekih incidenata, onda je sve dobro. Da, uvijek je to, postoje te neke propratni segmenti po pitanju dočeka, ali kako i pomenuste, kako je ova godina bila dočekana i mirno. Ako zanemarimo upravo ovu pombu oko dronova, možemo krenuti od društvenih mreža gdje su se širili vrlo brzo ti snimci, pa eto negdje i do strane brojnih televizija. Kako pomenuh stare probleme, znamo svi kakva je bila ova godina po pitanju bezbjednosti u našoj državi. Međutim, ipak upravo policije se hvali dobrim rezultatima, odnosno istorijskim rezultatima tokom 2025. godine, gdje navode da su za godinu uhapsili 150 lica sa potjernica. Statistika je u svemu pa i u tome varljiva. Varljiva nauka i ona uglavnom ne mora, kaže statistika je neumoljiva, ali ne mora da oslikava pravo stanje stvari. Čitala sam tu informaciju još sinoć i radnji sa Interpolom i dobro je što se naravno kriminalci hapse, ali to bi mogla da bude jedna i jeste kompleksna priča. Kuda dalje i šta dalje. Ja lično ne mislim da su to neki istorijski rezultati, bez obzira na brojke koji to govore, jer mi svakodnevno prisustvujemo obračunu tih kriminalnih grupa, ubistvima, saradnjama sa, ne znam, kriminalcima. To je inače internacionalni posao, što bi rekli ovi. Čitam sinoć ili jutros zabranjen prenos hrane u zemlje Europske unije, pa koje su velike kazne i tako. I onda nešto razmišljam, ovo jedino kriminalci savršeno osjete kad je i gdje porozna granica i za njih ne postoje kazne. Oružje se može prenositi gdje god ko hoće, pa i Ukrajinu, ali evo ne mogu paketi, na primjer, tipa domaćeg sira ili ne znam, pršute, to je kao strašno, to je skandalozno i tako se štite domaći proizvodi. Mnogo je šta nonsens u ovim i zakonima i regulativama, a da ne kažem u našim navikama. Tako da relativno je to i uspjesi policije i neuspjesi su također relativni. Često imamo politizacije u tim navodima, pa politička negiranja uspjeha ili politička favorizovanja uspjeha. Realna situacija je, ja mislim, negdje između. Nije ni dobro, a nije ni loše. Eto, možemo se upravo nadovezati na ovaj naslov gdje imamo izjavu državne tužiteljke Jelene Đaletić koja ističe da bez čvrste saradnje prosto nema borbe protiv kriminala i korupcije. Sad, ako se osvrnemo na ova dva segmenta funkcionisanja u našoj državi, ne bismo rekli da su baš raskidivi. Pa, fraza bez čvrste saradnje nema uspjeha ni u čemu, pa ni u ovom segmentu, ali ako mi malo se samo prisjetimo šta se sve dešavalo u tužilaštvu i sudstvu i šta se dešava inače svih ovih godina, u stvari decenija, ne možemo mi baš da govorimo ni o čvrstoj saradnji, a posebno ne možemo da govorimo o nekim velikim uspjesima i rezultatima neke ili kakve takve saradnje. Taj sektor je i dalje pod ogromnim, pravosuđe pod ogromnim znakom pitanja. Evo da očekujemo da će se konačno ta priča zaokružiti, ne zato što smo osvješćeni, odnosno što su nam osvješćeni politički, pa i negdje i profesionalni sektori, nego zato što će to da bude naređenje Europske unije, koja opet, eto, vidim Marta Kos kaže da je ulazak i proširenje ispunjenje zahtjeva tehničko pitanje, što znači da je Europska unija favorizuje političku priču, a ne neku drugu. Politika odlučuje i o tom segmentu. Mislim, što se mene tiče, to je nažalost, ali dobro je da
na bilo koji način se uđe u Europsku uniju, ako je to već opredeljenje Crne Gore. Jeste. Teži se svakako ulasku, ali mišljenja građana po tom pitanju su itekako podijeljena. Jedni jesu, drugi nisu. Zato mnogi misle, nažalost, da će na to više oduzeti nego što će donijeti benefite, ali evo, iako krenemo same štampe, čak se na jednoj naslovnoj strani nađu po 2-3 zasebna naslova, opet posvećene su Europskoj uniji. To možemo upravo onda zato i krenuti od pobjede, gdje imamo izjavu Predraga Zenovića, glavnog pregovarača Crne Gore sa Europskom unijom. Od Crne Gore će se tražiti sprečavanje nazadovanja i nastavak reformi. Što se tiče ostalih naslova, Nemanja Laković, izvršni direktor rudnika uglja Pljevlja, sistem rudnika termoelektrana proizveo u posljednjih 5 godina električnu energiju vrijednu više od 800 miliona eura. Petar Smolović, predsjednik opštine Bilo Polje, građani ne smiju biti taoci političkih razlika. Pojašnjenje umjesto imena. Kako je Karadžićeva nagrada postala institucionalni teret. Godina 1993. više ne izgleda isto. Kakva je sudbina dogovora državnih organa i predstavnika mještana Zete povodom situacije u Botunu? Praznično primirje ili trajni mir? Jedan od još posljednjih naslova, Filip Jovićević, direktor Montenegro Space Researcha, za pobjedu govori o misiji prvog crnogorskog satelita koji je krajem 2025. lansiran u svemir. Luča prvi crnogorski iskorak u svemir. Očekivani naslovi kada je riječ o pregledu štampe. Eto, meni je, Luča i lansiranje u svemir, to je više dobro ispričana priča, pozitivna za neke od, dijelove društva. A kada je riječ o termoelektrani i o svemu tome što se dešava, Bože, koliko ta priča traje. Od onog da će se postići saglasje čuveno 3E, ekonomija, ekologija, etika, do ovog da nikad nije postignuto i da nikad neće biti postignuto. Sukob, ono što je i bila, što su ljudi koji su negdje bolje razumjeli tu problematiku ekološku i govorili da nikad ne mogu ekonomija i ekologija zajedno, evo, potvrdilo se i u ovom slučaju. Znači, oni koji profitiraju i zarađuju, a tako i na globalnom nivou, oni projektuju i pravila, a žrtve tih pravila su uglavnom te male zemlje. Priča o čistoj industriji ne postoji. Priča Arhuska konvencija koja ne obavezuje upravo te neke velike zemlje. Priča o zelenoj ekonomiji upravo ne obavezuje velike zemlje i onda se kao zagađivači nalaze te male sredine. Meni je čudo kad se kaže da ložišta čine ogroman broj i ogroman dio zagađenja, procenat zagađenja. Ja razmišljam onda nekada davno kad su isključivo postojala ložišta, kako to zagađenje nije bilo tako. Sad će iz agencije da kažu nije bilo mjerenja. Ma nije tačno da nije bilo mjerenja. PM10 čestice i PM2, 5 i 25 nikada nisu bile veće. Činjenica je da je termoelektrana zagađivač. Hoće li se napraviti ta ekološka rekonstrukcija, hoće li to da se zaokruži, kakve su to koruptivne i da li su koruptivne radnje, kakvi su to ugovori. To je sve skriveno od očiju javnosti. Kada je riječ o nazadovanju ili napredovanju, ja tvrdim da je i taj izvještaj Europske komisije uvijek politička kategorija. U onom momentu kako odgovara Europskoj komisiji, takav je izvještaj, pozitivan ili negativan. Da li smo napredovali ili nijesmo napredovali. Kada vidimo koje su zemlje kandidati za ulazak u Europsku uniju, onda nam je jasno da pravi, suštinski rezultati mnogo o tome i ne odlučuju. I sad se nadovezujem na ono što si ti, moja draga koleginica, primijetila. Jedan broj je za, jedan protiv ulaska u Europsku uniju. Upravo to je razlog. Ta fiktivna priča s jedne strane koja razočara i one koji su zaista vjerovali u standarde Europske unije. Naravno, neki standardi bi trebalo da budu usvojeni jer su daleko, daleko od ovih koje mi ovdje imamo, ali ne i svi. Vidimo i koja je korupcija u Europskoj uniji, a od nas se zahtjeva upravo borba protiv korupcije. Poglavlje 23-24 je ključno. I onda tu uvijek dolazi do one kolizije. A zašto je to tako? Šta je privid, šta je istina, šta je suština te priče? Geopolitika je vrlo
čudna, posebno u ovom vremenu. Kao da se teži da se po svaku cijenu postane članica Evropske unije, a da se ne riješe određena pitanja. Dovoljno je da sagledamo određene branše koje su itekako bitne za funkcionisanje društva, od obrazovanja, zdravstva, bezbjednosnog sistema gdje vlada velika problematika. Mislim, ako se to ne riješi, da nam se ne smiješi brzo ulazak u Evropsku uniju. Tema koja je ovih dana itekako bila aktivna jeste svakako situacija po pitanju Botuna i opštine Zeta. Da li je ovo zaista, Sonja, trajni mir ili samo privremeno primire kako i piše? Sigurno sam da to ne znaju ni onaj uže rukovodstvo vlade, ni predsjednik države, ni oni koji organizuju blokade. Botun je također priča stara decenijama. I za toliko vremena ne riješiti neku situaciju je skandal. To je meni skandal. Ja razumijem građane Botuna. Razumijem naravno i vladu Crne Gore koja mora da rešava te probleme. Oni se moraju rešavati. Na koji način će se rešavati? Meni se čini da će ova situacija status quo da potraje ukoliko se ne preduzmu neke mjere kaznene. Da li je bolje izgraditi sistem ili dozvoliti da otpadne vode idu u Zetu, bolje izgraditi sistem? Da li je to baš u Botunu trebalo? Na to pitanje stvarno ja ne mogu da odgovorim. Ali je strašno što za ovoliko godina nijedna krivična prijava od nevladinih organizacija sa predznakom ekološki nije podnijeta zbog crvenog mulja, jednog od strašnih zagađivača. A na desetine tih prijava je podneseno, na primjer, zbog paljenja guma ili smeća na nekom prostoru. Mi znamo da se ovdje desilo da su blokirali izgradnju sistema za preradu životinjskog otpada na Gračanici. Znači, to je blokirano. 5 dana posle toga Gračanicom i obalama Gračanice plove leševi životinja. I da li se neko pita kakav je to zagađivač? Pored svih objašnjenja iz Italije, jer je tamo bio taj sistem otprilike kakav je trebalo da se gradi u Nikšiću, pored svih objašnjenja da to nije zagađivač, bilo je uzalud. Opet se izašlo u susret i ta lokacija je blokirana. Blokada lokacija je neko pravilo postalo u Crnoj Gori kada je riječ o rješavanju posebno tih segmenta i zaštite životne sredine. Tako da to poglavlje 27 ipak mi se čini da će biti teže nego ovo 23-24. Da će se mnogo teže biti obračunati sa kriminalom u ekološkoj sferi. Tu u stvari je dobar dio korupcije, a odakle potiče, kako se rešava, čime se bave nevladine organizacije sa predznakom, kažem, ekološke, koje su stvarne, koje su fiktivne, koliko su para uzeli za određeni projekat, za popularisanje određenog projekta ili uništavanje nekog drugog. To su ogromni znaci pitanja i trebalo bi, mislim, malo više ispitati i istražiti takve situacije, odnosno te organizacije da bi se došlo do odgovora na određena pitanja. Mi znamo šta sve u Crnoj Gori dešavalo decenijama u sferi ekologije. Tako da više niko i ne pominje Crnu Goru ekološku državu, ekološkom državom. Ako pomene neki otpad, smeće, neko obično kućno koje se nalazi ne znam gdje, i onda se oko toga naprave ili plastične kese, naprave se oko toga pompe medijske, te rešavanje ne znam kojih problema, a ovamo ne postoji kakvo zagađenje, ne postoji, ponavljam, PM10 čestice, koje su, na primjer, samo u jednom momentu u Nikšiću bile, sad neću bolje da se ne prisjećam koliko puta veće kad je željezara, na primjer, sagorijevala istekle lijekove sa isteklim rokom iz ljekobilja. Mnogo šta mi znamo i mnogo šta smo progutali. Pa nije bilo nekih strašnih reagovanja tada. Znači, ovdje u Botunu je važno da ljudi znaju istinu, ali da znaju potpunu istinu i o ugovoru, o svim stavkama ugovora, o tom koliko i šta zaista zagađuje tu sredinu. A onda da se sjede i pogleda, jer ti sistemi za pročišćavanje će morati biti građeni svuda. Nemoguće je drugačije riješiti taj problem.
Jer te otpadne vode i tu ljudi direktno u Zetu zagađuju čitavu Crnu Goru. Da. Ali tu je, čini mi se, prosto takva je situacija i ono što rekao ste da ne možete konkretno govoriti, da postoji više uglova sa koji bi trebalo da se sagleda, budući da ovo nije mala stvar. A mi gledamo samo jedan politički. I to je, mislim, problem funkcionisanja našeg društva. Samo evo za kraj da pročitamo naslove nezavisnog dnevnika vijesti. Zabrana postoji, kontrole skoro da nema, svi žmure na prodaju alkohola djeci. Šta je oborilo dronove nad Budvom u novogodišnjoj noći, politička diverzija ili tehničke smetnje? Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević zavijestio o pregovorima sa Evropskom unijom. Nećemo ulazak u paketu i članstvo drugog reda. Ne zatvaramo li sva poglavlja do kraja godine, to sigurno neće biti zato što Crna Gora nije završila svoj dio posla. I za kraj, predsjednik suda za prekršaj Branko Vuječić zavijesti pod teretom nasilja i saobraćaja. Sve u svemu očekivani naslovi, naravno. Ovaj je interesantan za alkohol maloljetnim licima. I o tome se godinama priča. Međutim, svi smo svjedoci. I alkohol, i cigari, i cigaret. Je li ima neko ko to kontroliše? Nema. Niko ne kontroliše. I kao što ne kontroliše kladionice koje se nalaze tu gdje se nalaze, osim onog brzopoteznog kretanja, zabranjeno klađenje djeci do 18 godina, neke stvari koje su jasne kao dan. Neko zbog nečega gleda kroz prste. I kad je riječ o prodaji alkohola i kad je riječ o cigaretama, vidim da je obračun sa duvanom i da, poskupit će cigare. Ja kao strastveni pušač, naravno, bilo bi licemjerno da kažem da to tako treba. Ali evo moram da kažem da treba jer znamo da je duvan ipak štetan. Baš je bio jedan naslov, nego vas prekinu da smo u 2000, ne znam sad u kojem periodu, ali oko 2000 života je izgubljeno upravo zbog konzumiranja duvanskih proizvoda. To ako krenemo od onih električnih cigareta pa nadalje. Ja bih voljela da znam kojom metodom Svjetska zdravstvena organizacija dolazi do tog podatka. Baš bih voljela da znam kako se razlučuje posebno tumor pluća, na to se ide, od zagađenja životne sredine u odnosu na duvanski dim. A znamo kakve su sve čestice u vazduhu i baš me zanima na kojom metodom oni dolaze do izoluju baš duvanski dim kao jedan od glavnih uzroka oboljevanja raka pluća. Da. Evo, upravo jedan podatak. Dakle, u jednoj godini se izgubi 2000 života zbog upotrebe duvanskih proizvoda. Nemamo pravo da ćutimo i gledamo kako se istorija ponavlja u novom bezdimnom pakovanju. Upravo ono što smo sada pomenuli, na koje smo cigarete mislili. Posebno zabrinjava snažan rast troškova lijekova uz istovremeno visoka izdvajanja iz džepa građana za lijekove i dijagnostičke usluge. To je to. Problem na koji smo svi navikli, nećemo se iznenaditi ni da ga pogledamo u štampi, niti da ga... Poskupljenja su pratilac svih naših života. Ja upravo preko puta sebe vidim doktoricu koja će me demantovati kada je riječ o ovoj mojoj priči za duvan, ali ja još jednom kažem da ono što je sigurno poskupljenja će biti, a ono što ne može se 100% reći da je veliki broj oboljenja zbog cigareta, s tim što naravno pušenje nijekom slučaju ne može niko da pohvali, pa ni ne znam kako strastveni pušači. Me uvijek iritirala ta priča da neka inspekcija preko špriceva, a to se baš dogodilo u blizini stare televizije, preko špriceva prelazi, jer ljudi koji koriste drogu, tu u blizini u jednom lokalu, i dolazi da kažnjava ljude koji puše, na primjer. Postoje tu nelogičnosti tolike da jednostavno ljudi počnu da vjeruju to da iza toga stoji samo jedno. Gdje se više zaradi. A tako je, nije samo tako u Crnoj Gori. Tako je u čitavom svijetu. Pare su preotele ono što je suština i ljudskosti i čovjeka i svega ovoga što negdje treba da vratimo, makar za kratko, jer nas čeka Božić. Najradosniji hrišćanski praznik koji upućuje na vraćanje suštinskim vrijednostima. Mi ne postojimo radi novca, postojimo zato što smo ljudi.
Sve se, nažalost, vrti oko te financijske situacije, financijskog statusa i sigurno sam da ćemo i u ovoj godini zažmuriti na mnoge probleme, nažalost. Sonja, hvala puno što ste bili gošće našeg jutra i što smo komentarisali tako interesantne naslove ovog jutra. Hvala, hvala vama.